Ayo. Bayangin jualan aja kok tak mentok. Jualan bayangin, jualan bayangin. Kepriwe? Jualan. 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 Ora lah, anu goro-goro bae Pak yuk. Ora bisa. Kita pikir romantis Sama saya dalu. ora bisa, kok sampe dalu. Jualan. Yo. Piye ngono? Iya, terus saya. Taburi om gelas. Kowe itu bukan joget, bukan kesetrum. Abot kan. Dikendali Mas, yo jaipong. Yo. Ayo Bung, boleh tambahan. Ayo. Salto, buta semenit. Ora oleh melu badan negara ora salto. Ki melu-melu mana ya? Melu mana tapi ana salate. Sing namburine ora lunga. Nyawamu pira nang? Boleh saya ketapa ora? Ya aneh lho Pak. Woi, gak bisa. Wis tengen nek mau. Ya nggak bisa kan besok penting nggak bulan yang gede loh. Ini kira-kira nang kene ada apa ora ya? Pokoknya nggak dirugi 4 juta. Yo, sampak Mas. Belokan bedane. Besok kan bayarnya kudune pada saotone kok. Jadi lu masih nganggur ini, orang baik. Kerja jalur mau rampung. Cepat. Nah kalau ada siapa nih ngejajal. Kalau diambil. Cepet maning orang kepada. Terus pegang. Saya kan ditangkap barang-barang tambahi meneng butane. Lantala Ayo saya butane loro. Pak Darun ini dilelang Pak. tampil beda. Buta gede kok suara kudu gede. Tampil beda. Ngadep ndek bongko anak tambah 10-an. Ayo, aku kudu gedene panjang. Aku ngadep nang kono. Ngadep nang kono kudu kilo kok. Ya Pak, ngadep kene Kono. Kipra, lambune padana. Dan lambune Mas.
Titikannya buta salto ya. Salto. Salto. Salto war, salto. Salto. Yuk, yuk, yuk. Presiden. Joget orang karena ini kan orang joget orang wayang lu jangan. Orang asal kesuwen. Yo, Amuk. gempur wong Amarta. Abot ah. Siji bae. Kaya dicopot sindek. Bikin kurang Jawa. Oleh sakarung ngaten iki. Ini bentalang ini Anoman. Nah, hei!